Happy weekend to you kuma Kireni ki moni. Narua ni tariki nyanya Jumamosi ya murijojo ya 11 mwaka ni 2025. Amu ni ka weekendi gake ga ni wirigiro bwakwa no gukenera ka weekendi ka maririte ugo kugitana mbere gucionera mwanya ukirumirira akirimetha ya Meru TV. Na ni bwega we witite na mbere nyagoteningatira kirimeta de kinadi Facebook at Meru TV Kenya na kinya kire YouTube at Meru TV Kenya. Unbita wakabwe mudharimi kuma kireni kiriwe asante sana amu nontu bwaku ni tutuikite nyombe nteto ira irine gweta miangateni ya mugongo jwa Meru. Rumuri rwa gisiasa niruitite na mbere guchachama ka ndene ya katetuka ka Meru. Mururu mojo monene irinkindano nkinyangano gatigati ka mirengo irili kuri ba one term kuri ba two term ni ua bue aria mbarie meneria na ninkomenerie indi wari CS wa oremi mithika lintore na chamanitie na nkangambute kana nonete nkangambute nyuma ya kirindi kurega kwarerwanwe bakimugira mbu ninge ko kumwachia tari na ko kwithira baki mutharikira bunene nikira bare makuigwa burakuga yegi siasa sia one term bakimugira mbu na ko mwira two term ripoti ya Adams Muturia Wathirinja. Wari waziri warumi mithika linturi nonete bura mutangango na ngari na monkintu kweru ari nyuma kirindeke ukarima thiko na Angelika Karambu kuria na siasa tia cha wantam na digathiga sagwa kutoke akwenda tunakura milioni 1 ekele na maana baba kuiba tutamu bambete bambero tutamu kaunda kodwane leo makoya kaneka kwa kutoke wanta kutoleano ila sima tokorende kwende kanerie mandwa kure tunaye kameti mbeta mimi lakini kwa kwadwanwa na kumatoka wiki kuenema nonto kwa manto kidogo wacha tuangalie vile Meru itaweza kwenda mbele. Bwana Mrogo manto yatira mungi nkuluki kaitakara patilindo akamekano pampuro aboiro ramira kwaria akithira methika lambo gisiasa no kumura kiama kia Meru ni kiama kano peu na arake kwendiria Meru kiama kitikio hatupembelezeni hawa watu kiama geto oja kuona kiama KDCP ikamwego unda kanjini wepa wetamba ODM mdango kiama mmoja gavana wetu kiama gani ndio nopeo hatupembelezani. Uwezi kwenda kuchukua chama Mkuyu unakuta wale sisi hapa kwenda kwa watu kama yetu pesa kodi mwogo afamelewe akongele chumbe yoro kironda mithika linturi no ne burata ararone teringi ndake nkeki nyuma kumba kwithira kirenkaran ke thichariga thigashagwa ke kirindike ikomba kwitha ke muirambu pokea rambirambi na pole za Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wetu wa Kenya ambaye alikuwa vice president. Pokea salamu na rambirambi za Rigathi Gachagua ambaye ni chairman wa PCP. Oya pole cha Mokuri. Unagano kuna babonto wapiku unajonga rumaunga. Wakati 1960 waliongoza nchi hii ilikuwa na Wakikuyu na 10 kitu Kenyatta
wakati wake miaka 10, Uhuru miaka 10, Gachagua miaka 2. Wakati ule mdogo wetu Kindiki imepewa wasema serikali mbaya. Sisi tumesema tunataka kwa serikali ni mara kwa moja. Sasa ni tutam. Harambee tutam. Weka mkono wageni waone. Weka mkono tutam. Weka mkono tutam. Tutam. Harambee tutam. Harambee tutam. Harambee tutam. Kuna sipo. Tutam. Kama Kindiki. Tutam. Kama Kindiki. Tutam. Mutuma. Tutam. Mutuma. Tutam. Mutuma. Tutam. Kenya. Tutam. Muthia buru metheka lentore na ngerwe na nkevicha tutam na baba mbeberia metheka lentore na no togwa umanya na kumanetie na tena wasiwasi tena wale wate aliye na macho aamini atazame na aliye na masikio aamini asikie. Kwa ile muruko yote ya ndoa heshima bado umeamua kwenda bado umeenda yeye Baba sebagaria mukono ya ura ake mendeleo baba sebagaria uno ayo tokadele Ramiro TV kumatiani Bechanda Msimuturia wa Thirinja. Nakio gikundi kia mawakili kuma kaunti ya Meru ni baitite na mbere kumeneria ira bakuga ni mpangaratano kiri rwangi rwa ugambithania bakiolotera woru kiri koti muno ya maua bakiuga bo bare mawakili kuthetera kioto kia baranabo baithirite bagikinya mabici yao ni gutwika ngugi injumo nontu bonkukumo gutabarikia kotine ya maua. Riboti ya Mutugi Wakembe. Rwangi rwa ugambithania janthiguru ne rua ni rukunjirite maita na menama kiara gikiorotithirwa mugambithania munene Martha Koome niwe kuremwa kureta mwe nyumba yawe mbere ya kumomoka. Unless the head of judiciary takes grip on its members, then we will not have a judiciary going ahead. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti iria iringikite kumana na kwagaga kwa rwangi ruru nyuma ya uciebaniria kurita utungata kiri koti ya maua niyo ntobo itumika thomba borio kunyarirwo ni mugambithania wa koti uja mawakili. Number 1 kuna thina ya integrity. Number 2 kuna mistreatment of advocates by the magistrates. Number 3 tuthirito kwina gasa ya kuraga gwitangugi kana absenteeism. Tukuinga yake na boma wakili jana kuru barethera bakirita mukana kiri rwangi rwa ugambithania kweberia utungata bwao kiri koti ciao kethera rwangi ruru titegerwa na ritho ria mwanya. The judiciary ge kudharau mawakili kana kudharau sentiment ira mawakili bakuthithia ibo background ine ibo bakuelewa manto jaraja kuthithika ibo baku interact na Kenya kana mwingi ikenda bomba ku batetheria ku access justice. Ni amwe na igereria uria guchwana na mugambithania munene Martha Koome mweri-ini jwa mugwanja mwaka-ini jo gutira igaria bendaga kumweresa mathina jarumirite rwangi ruu. Na to date we have never received any response kumaki the Chief Justice na rira tuombere ku engage other quarters kinyabo baithiro bagitwairaia. Morisi Kagwima wamwe na Charles Ndereba jarate maritwa jao ni bamwe babaria baringikite anene kumana na mutaratara jwa rwangi rwa ugambithania magamba jao jakarite kotine gwa nkurukia miaka 10 batona kioto bagitariria kwagagwa ni agambithania na guchererwa kwa magamba jao bakiritari wiro makiri rwangi rwa guchwa ntare ya uria kioto gikonekaga na mpu uria kuombekeka. Antu barabe na questionable character ibatige kuwa transferred to other stations because what they are doing ego transfer Murimo Jura ki another station. Na most of the members baka boycott
and it is unfair ke litigants bara ba consume justice era kana bara ba gutuma tweta kotini mwena manto jaja John Rwang'iruru wa ugambithania gutintumiri baritite ukinya riu kiri mwingi gucokia wirigiro bwao kiuria kiri kethira mathako mekajukia matagaria kana getera acui kioto bethira bagicua njira ingi cia gwicuira kioto bari boene. Watch your house because your house is burning. Na warega kuthithio batwi twingwa ja mawakili ja litigants and the consumers of the justice system tuka thithia kana tuka explore the avenues for redress given by the constitution. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau DCC wa Tharaka South Sub-County Stephen Mavina narutite mukana Jomorito kiribara akuga bakuringa akarintere I okora gukirukira mubango jo andikanithie kiri kandia ogima mutaratara jwa SHA akiuria akari kwithira bari ritho kwithira bari macho kenda batekethire bakiorokera na kuringwo okora ni bagwitirie na mbere mitaratara ya kubashuna gukirukira koja mantu yao ya witho ningi bagiciethia ni mabisa ba thirikari batumi kuandikanithia kiri mantu ya kandi ya SHA kumbe ni kaba kwenda guketha ara batiandite kuria ruya rwa akari gukirukira koya namba cio cia witho cia thimu cia M-Pesa ningi yingi cia banki na gwita na mbere kuringa akari okora. Riboti Idigara Wegona. Nyuma ya kwethera kuri na makarika mokora bagwandikithania bashantere Tharaka DCC wa Tharaka South Bwana Stephen Mavina na urite akari gutigeri bagotomera thimu ciao cia njara kwibandikiria bari bongwa gutigeri bakwebanira na mang'ei mama makuga maumete kiri maobisi mathirikari. Napenda kuambia wananchi ya kwamba kuna mikakati ambayo imewekwa kwa yeyote, kwa Mkenya yeyote ambaye anataka kujisajili kwa SHA, na mwananchi anaweza kujisajili kwa SHA kupitia simu yake kwa USSD akibonyeza *147# na atafuata maagizo. Pia mwananchi anaweza enda kwenye website www.sha.go.ke na afuate maagizo jinsi ambavyo ataelekezwa. Mavina kiuria nto kwethera bari ritho kagita karaba kunenganira namba ciao cia bata na pini cia thimu wamo na pini cia banki kurigeria gukonwa. Pia tuko na wahudumu wa afya, community health promoters ambao wanahudumia wananchi mashinani. Pia wako na jukumu la kuweza kuwasajili wananchi, na pia ofisi zote za Huduma Center unaweza enda hapo kama mwananchi na uweze kujisajili. Tukio ambalo limetokea hapa ni la kusikitisha sana, kwa sababu wananchi katika sehemu hii wametapeliwa pesa nyingi sana. Tarisha wananchi wawe macho, wasikubali kusajiliwa na watu ambao wajulikani, wasikubali kupeana nambari zao za siri PIN, aidha za benki ama za simu, na kupeana habari yoyote kwa watu. Magecigo mugeka Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kapita Ndagara Waiguna. Mubunge kuro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemian na ondokerete ningi kumeneria barakuga ni arume ili alimo bakwinyangia na bari kiwendo kiuga bakethira bakijukirua etagaria kiwatho raitite na mbere kuria ashari kwithira bari ritho kwithira bakimenyera anabao igiteneri ria mambura ya thigongo ya Disemba ningi agitariria mitaratara ire mibango ya obisi yawe ya gukiria mwana wa mware. Riboti ya Mwende Online Bone. No menye achongo bwa I don't mind in Devil's Workshop. Yani ukethera utuwo kuthithia o jara jakejera no jogetania ajo. Na twari twetu menya tukura. Tiya batu inya tukathithwa ati augire irari nari. Ketha ye ende twari tu ito swing to kumenya ina turungi. Nande jambe iria kumutheka thekiari
na ntuku itire reto twachora biara indoni baba tena no ndoni ndigo inyai baba chwana ntuku ko itumenyere nkora bote kori mwana baba kwa kariwe na bajojo tumenyere twari twetu itu batu atwe straightforward na ari betu twabera hachonoroko tekobera ngache iteche nama jora batu twira twakario ng'ombe ukagurwa mantu akendrea ba utu batije na thimo hii utu unya twana twa miaka 10 miaka 11 ugaita metho jetu anene betu arene angu are no ntoibo vulnerable tekuwa ndaka ite kwenda gutegero inyachio ene muthaka agekira mwana na aendelea na chukuru mwari akaendelea chukuru ayo mwana ari atendelea no mwanka onkie tomba ku avoid manto jau jonde na kumenyera ari betu no kubenda ari mbuga bamwe kwa ibe na experience yeu na imbije so please no nkuromba ake nayu mukondo jo siasa kaunti ya Meru ni jitite na mbere na ngarokano atongeria ba matora bagite na mbere kuruta moni yao bagikira latirine utongeria bothirikari ya kaunti ya Meru ningi bagikira latirine utongeria bwa Rais William Samuel Ruto marikwetu anteto MC Mutonga na morikite yegie mukondo jo siasa kana mwerekera jo siasa katetineka Meru na gutudira ripoti ye akari ba centralment mukuruki etithia babikibiki ni bombite kwithirwa bakiraramika ni barabara uria bombite kwithirwa ikithuka na aja uju ni bakuga ona umwe wao no bombite kwithirwa gikwira o antu ni aja nuntubwa uria kwina thina ni barombete mweshimiwa wao ombe kwithirwa akibathithiria na nkuruki ni kena mantu jakomba kwithirwa jaita bwa Ndeta Cyrus Kinoti ndi mukari wa Ikweta abo centro kira nkoromba nitotithirwe nototigira kuthithirwa mandaro maratasi ne itotithirwe ngugi tumione omwe tunathirira o kona rujiro tukorithirira tutagero totiga kwira mantu jorongo torera mweshimiwa tweteretera mio yetu itubona no atukura kureria njira utweteretera mio riku utweteretera mio toriwa ya kuma nge kweta kwa nyaki kuitia marega mwanka kabarine ka Methodist au njere buru ethuki buru ete kinyeka toraba mweshimiwa tweterete tura mio tura no yete ne aturatta tukura kureria njira inya tukiagonge murume tukwinyira njira na kunanga bikibiki na ngari yaja konya kiburu ntaka cietiraja ni sibitari ibona ngera magoro kira iko thaba thukumite kikathirira ariku watu na tururia mweshimiwa wetu kire mari na tukura kurire njira ake otweteretera miworiku entera ange akuwa abura escoba nduria atiri abothu gusisentiro atote mutongeria ga atatijanirwa atia untu twina atongeria bene chiminya na wigotene nau Meru County twina mutea MCA wetu tumwendete muno daktari wetu aya twina mutongeria ngo witwa Kirimangocine twimuria atiri twamwere kura bena MCA mutea njira iki atone jikari ojo utebigi ogoroka bigio nyato bagite batoto chigurikira na atia na ata bakwenda batwekana kamunyamari we akorokira na njira chiondi ithuki buru na eteroria murume batoto thinya njira kinya bakiaga ungi njira chetu ithuki buru na eteroria atiri o areto ndagitari ungi i wakiri Kirimangocine Maria Mbeto wa Benjamin Mwiti mukari wa Ikweta njira ikume Ikweta mwanka Gatheri Kenjo na abo centro aja kweta konya kia turungi njira isi tukoriura itukinyeka naye na roje meguru kila kitu tekite njira na mama wetu inya tuko baka goji batona ba weta bio sibitari na nde aja kutoira mweshimiwa tweteretera mio turanijite ni bombite kwithirwa bakiraramika aria barombete barabara ciumbe kuthithua nikenda bakomba kwithirwa bagikara bwega na ni nyuma ya kuga ni bakunikangira maguru mitarone mutiano mweshimiwa wetu ndie tu abothuguchi mure tukunyamara nero tukunyamara buru ndakende gukwira mwire na tuithie njira bwana akatinda gwita na gutinda kuwa ngambi na tuithie njira na jithuki buru no tige ntugikwe wetithia bikibiki Ikwetha
ndiuganjire kinjamo ithuki mono ena malinya tutigomba gwitera nyanjire ne uko urato gupaga wiki twatigo thunkuma untu twina tongeria bene jiminya na wigotene na u Meru County twina mutea MCA wetu tumwendete muno daktari wetu aya twina mutongeria ngo witwa Kirimangochini MCA mutea njire yetu ni jikari ojo utebigi ogoroka bigio nyato pakite patoto chukurikira na atea na ata kwenda patwekana kamunyamari we akorokira na njira cionthi ithuki buru na jau ni jondekia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Central Imenti Meru TV. Akire metha ya Meru TV ni twithirite tugikubanganiria tukithuya mwaka jumwe jwa utongeria bwa Kithure Kindiki obisini ya munini wa rais wa nthiguru ya Kenya nyuma ya kunyuthumuma mwaka muthiru mwaka jo 2024 tariki 1 mweri jwa 11 tugitigira rira atonyire gitine ki kwari na mururumo jwa rumuriro Gen Z bagikinyeria mogaruku nthigurune na Gen Z bakionania kurega kunganirwo kwao ni utongeria thirikari ya Kenya Kwanza runguro rais William Ruto akiwa giti na OBCA ya munini wa rais yari nyuma ya kweberwa gitine kwa wariku Rigathi Gachagua gukirukira mutaratara jwa impeachment na siasa baratwanirite nabo riboti thurani mwandikwetu wa Mteto Mwirigi wa Charity ni baithirite bakithuya utongeria bwa Kithure Kindiki ningi mwerekera kiuthi kia siasa 2027 kia Kithure Kindiki oriria kiama kia ODM baithirite bagikinyeria na kumereria matagitiki kia Kithure Kindiki kinda uto uikwe I, Kithure Kindiki, do swear mwaka jumwe nyuma ya gutumirwa ari munini wa mutongeria wa nthiguru ya Kenya guthingatira kwebirwa gitine kwa uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua munini wa mutongeria wa mugongo Professor Abraham Kithure Kindiki na gitete ndionga 571 ndene ya icigo mbunge 183 na bithatu bia kaunti 46 akuma kiri kaunti 47 cia Kenya amwe nabo Chiacha chia Mount Kenya ikigeta murutira munene na mutitikano ajote na muthia onde metho jerekirite ithurano binene bia mwaka jwa 2027 baingi bakienda kumenya no ukuringa rukagamba rugari rwa Mount Kenya mwanyunyani othe na munyua othe no Kindiki ajokirio bichi ya DP kagitene karea kiuthi gia gichiacha rugari rwa Mount Kenya agiagitere ruo runene na ntuku 365 chiawe ubichine Kindiki ethirite agitumira ntwiro chia nkururo chungachio gogiatura niu kigitaruo na kuboreria riera ria gichiacha amwe nabo Kindiki atabukwa ende angaritie rwanga kwa kuritira Kenya ngugi ta munini wa rais wa bathato wa nthiguru ya Kenya nonto obwaunto bo Meru TV na There FM nitwititie nkathi kwenja nkuri enkwego kumulika na gukumenyithikonie mwaka jumwe jwa Professor Abraham Kithure Kindiki ari ubichine ta munini wa mutongeria wa nthiguru ya Kenya atongeria bagichiacha muno abunge ni baigikenwe gukatha Kindiki nionto obwa koreto garuruku na aguchokia giteo na riri ya ubichia munini wa rais ja nthiguru ya Kenya kuringana na atongeria ba ni ati Kindiki na igikite wirigiro buria bali na buta abunge Bakureta urungikia thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania West Daktari John Mutunga augite Kindiki na twikite mugwatithania wa mugongo jwa Kenya hamwe na gutira mirandi minene ya thirikari ya Kenya Kwanza mugaru na uria kwari ekiriri Rigathi Gachagua uria wonekanire kugita rwangi rwa muti andite na miangata yawe yoiri arukaririte kuthima uteithio uria tonete in the last 1 year
inkudomba kuwa euni underestimation nonto muntu atukuma oreo muntu intelligent atukuma akichi tu eto aichi tombeka akiutethi antu haraka amba mbere ko siasa atiki community nonto the deputy president of the Republic of Kenya ingo approach you His Excellency the Deputy President Ayukiti ya mbere kwamba kuimenyithania kia Kenya kwa ondi ni ya Kenya the Deputy President of the Republic no to muringira kura bunge atari no opposition nyomwe there was no abstinence there may have been some abstinence those who are not there lakini barabara kwa muringira 100% more than 280 votes out of 350 349 kwa na ringero kure nyingi na approve ni ya Kenya baba ingi batuti president ya Kenya katu ya Kenya betikirete na deputy president wetu Professor Kithure Kindiki na approachira yugire bere italera mbere yawe igweta kuimenyithania na Kenya na ku identify na Kenya bangi nonto the former deputy president aitiro bishine nonto bakuzai tribal na kachiko nonenge kaniti openly atuitangwira bwiri kuruta mayango deputy president is a principal assistant to the president. You know, principal number 1. Kwa assist president ngugenewe. Anto arire manto ngugewe na manto ya ngiraba kugitirikare kuruta na ora usapodirikare manto arage manto ora to contribute 47% ya with the president. To ndete manto 47% of the presidency na nendeke utongo bandi tukubiri kugera 47% of tuna shares and as shareholders with the shareholding nakumya in the principle of national unity to the people shareholding it will go yes it will go fairly considered as people brought in the government it come in will to consideration as we look at all the needs of the others imbonete kindike nerete kuritangweu era ai ni katiba nera Kenya berigirite nera kinya munene okyondi guru erigirite arita around 90%. Miario otaije ni gekenwe kuma kire mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe North Julius Taitumu. Ataitumu akigweta kindiki ta mutuma ogotuma mugongo jua Kenya. Moreti thiri na ngwataniro atikurirwa ngugi yawe ya kuimba na gukaria thirikari na munene wawe. Mwanya jura antubonete yumunene tikinya mbunge aki kana Kenya yonete yumunene ni Kenya kwithirwa ina amani nonto ngwe ya deputy president ira nene ithare kwithirwa ari principal assistant kana mtura ubati kwithirwa ari muntu wotetheria president wande ureu kuritangui yake ti mtura ukethirwa ari mashindano ene na president kana mtura ukethirwa ari akiona na jeni uko principles kana ni partners birebi whether bathuri nikenda bakaritira akenya ngwe in that iraki ko onda kana kuringana na urungi kebura bwendane katiba kende kitu mtu kuringa kibara aragiria ntompa ari na kaboneria na no kidomo kya wewe kionekanaga nonto muntu very brilliant very smart kuringana na atongeria bangi ajamiro kendeke na twikite mutongeria wa kuonanirwa ndene ya mugongo jwa Kenya amne muntu wendete kuthikira akenya itikumakania murungamo jwao jwa gichacha ndorijo na witikio ankoroki kendeke agerekana ni mutongeria utikonie chache chia mpatho ekiringithanwa na Agashagwa uria atwirwe mukabila na ibrahimoni yari Raila arakwite nura tongete mango yonde na muringire monka Kisumu kango kanjara mogi na hadikwa mutewe kindikate tete muntu na nukure na tension mantone yonde so the man is efficient na approachira yugire bere italera mbere yawe igweta kuimenyithania na Kenya na ku identify na Kenya bangi nonto the former deputy president aitiro bishine nonto bakuzai tribal na deputy president wetu nwadai na mbere kumura ai mu Kenya nguya kindiki kenda mu Kenya ibwa ni kuwatia president kuritangui ngwira nene ikueleza sera ira thirikari ikurita kindiki
nombete kuruta ngweu effectively mugala muwe na aki umupe kimiro kiaugire muchi uri mukuru Jotigoja Nderi nontubo nituchemenie na uria wari gavana wa Bairi wa Meru Kiraitu Murungi niu tukaigua ugambi bwawe iguru ya mwaka jumwe jwa mwana Mutharaka ari munini wa mutongeria wa mugongo. Akiaria Kiraitu augite kindiki na twikite mukeki wa bata wa mutongeria wa mugongo Ndagitari William Samoei Ruto kionaniria kia umenyo bwa ngugi yawe ta munini wa rais ontubutang'ana kuonekana kairi kiri bangi bonthe baria bagana gukarira rurigaru aja nthiguruni ya Kenya. Kindiki has done a good job mbuga nombete gutetheria Ruto na njira nene wone tathirukite Kenya yonthe na okerira constitutional mandate ngugira deputy president abu ikumirita Kindiki na meritete bugwa sana tungoya we tikandikiri watu mubango yo aba ina yu ya gukiria ndiguruni yo yotagambeta bottoms up one Kindiki athirukite mutamone nyanku ani waliungite Kamba Northeastern Western Nyanza akiringagira ndebe the better project. So ni confident umunene muno wa president na ibramoni yari Raila arakwite nura tongete mango yonde. So the man is efficient. Keuri ngogi kile kina kuna kuitangogi na kinya unde president ndenda kudwani na deputy yo mtu kula mtu tanga na mtu kuba kuitangura bokwenda. Profesa Kithure Kindiki mbere mana kwerewa kurani thirikari uri atere agora thirikari ranagwa but profesa na kwerewa thirikari oyo ngora ranagwa na still na kwerewa wene mutetheria wa rais na tu compete na rais uri ne kumutetheria kenda kumba kurana affairs cia nthiguru iji. Profesa Kithure Kindiki na kurukite kigerio kia kwithira ari mzalendo kwithira ari a patriot nonto profesa wa muthikiria ari kiri nkorochi antu Kenya yonthe akuyukia gitikiu nombire gwita Kenya yonthe all the regions cia Kenya akiyunite antu akiyunite members of parliament akiyunite former leaders nikenda twinthe tumba kuthoma script imwe ire ya better model ya bottom up economic model. Miario ya Kiraitu ni gwati mbaru bonene ni Kawira Mung'e uria ni muchiacha kuma kaunti Tharaka Nithi akiuga Kindiki na gitite bwa kung'ana gukaria thirikari na ukinyaniria bwa agenda chiayo kiria Kenya bonthe. Nkona kwina mwanya muno katika miaka era Gachagua ari deputy president yere noyo umwe Kithure ariku itukuona na watirite rais mbaru na ne wera deputy president deputy reonde withagwa gwatira munene orare yogo itukona mugwatirite kuhakikisha promises cia Kenya kwanza itiokinyira mwananchi itukuona empowerment itukuona SHA bora ni kuruta wera na itothiete na mbere ta nthiguru. May papa rest in peace Raila Odinga tukuana nogoke lakini kinya wewe ngona ukira na kanywa gake uga na kuona Kindiki imtu akugwatithania ti mtu akugania mugongo tugeta na kirema wanakana miura ari kumto no akathokira gikiao. Umenyo bwawe kiri ndwangi mwanya chia kithirikari ngwataniro na wingia bwa mawirane jawe kiri akari niondu bujukuritwe na urito bonene. Patrick Mwirigi uria ni MCA wa Ntunene Ward augite Kindiki na kubitia muno mantoni jakonia witi na mbere rutere rwa Mount Kenya East. Kuma Kindiki ara deputy president wa Kenya mbonete mwanya yora yotareo itara Gachagua. Kwa mfano imbonete akia kafufua mirandira yonthe ya promise ni thirikari ya Kenya kwanza neganjiria ku move on. Who this guy is for us na imbonete mwanya ni from Gachagua nondo Gachagua tatu nginji kinyo tu nginji batu to MCs but Kindiki atomba uri itarira ya tatu ita to arian development ya wetu na turi ne atanthikua
So according to me, Ndi Patrick, MC Ontunene, Ndi Dhwania Kindiki is on the right track, na tore Amiru tumuatile, nikienda aomba kuingia manifesto ewe, kane kwenye kwanza. Gideon Kimathi Mutweri muchiacha kuma South Imenti kaunti ya Meru na uritaga Ngugi obichine ya Profesa Kithure Kindiki na umenyo bunene na atariritie mogaruruku kathumba jaria Kindiki aretete thirikari-ini ya Kenya Kwanza kuma ari gutuika munini wa rais. Kimathi augite ugaigwate mwana mutharaka thirikari ya Ruto ikingigwa miangatene mbeu mbithi ruchiara rwa Gen Z na millennials baria beriga kwithungura barabarene na kuandamana bakiuga chiang'ana iguru ya utongeria butikinyanirite. Kuringana na Kimathi, Kindiki natetheretie kureta ngwataniro gatagati ka Rais Ndagitari William Samoei Ruto na mbeu mbithi ba. Professor Kithure Kindiki utuko na muthenya is thinking about the youth. No ntona kumba kwaraniria nabo at Cruise Range akabero aba commanders na iba kuigua bena muntu urabomba ku identify with nombete kwa voice of reason ke thirikari nombete gutetheria thirikari mono Kenya niretete bobo mono meanka irethiri nontu kurari na tribalism wenene ira mono era eneza gwanuro wa deputy president mbere ya professor ya kujuke kiu na nonete agita michemanie mingi mono nara Karen ya sectors nyingi chia economy yetu ya Kenya na ijeje umbete kureta macro economic stability ya Kenya retu kugandora nera umiro 160 na mo 129 ni Ngugi nene mono era umbete kuthithia ya ukaranthi na economic actors bonde economic advisors bonde bankers na ashauri paraba kuoneria thirikari uremba kuthithia kenda economy yetu yomba kubua. Gaturionge kauntene Tharaka-Nithi nare nao DP Kithure Kindiki aumite ntorene rudoni wandia mukothima naja akari na tongeria bakiangia kao gagwichiarira aria mbere buru mugongo jwa Mutharaka juragita mugambi wa kugambira mugongo jwa nthiguru ya Kenya. Kioneki kiria kionekere kuthie kwa nituria ndume chia chene chia 2022 kirachiuka na kiragitotoro kairi kagitene gaka jota irathara mwanka garone rais teonge ni mutano Mutharaka Profesa Abraham Kithure Kindiki aratuika munini wa rais rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza ontobotingirigirwa bwakarika mugongone jwa Mutharaka wenda no uringithanie ontobo na rugono rwa munene guchiarwa ntora Bethlehem itari gweta kana murithio ng'ondu gutongeria mugongo jwa Israeli. Aja ni tutirimene na Kawira Mung'e muchiacha kauntini ya Tharaka-Nithi agitariria uguni bwa ntuko 365 cia DP Kindiki hari mutetheria wa Rais Ndagitari William Samoei Ruto. Mung'e tatongeria bangi ba Meru arakumbatiria Kindiki kibarene kiawe aramwita mwarimu muthiri okiri na ngwataniro. No lakini Kithure Kindiki nathiete Kenya yonthe itukumuga guntu na guntu na akiganagira wakira bantu ti mtu waragia tia kirema kana lugha yake mtu kamugwa Nyanza kwa ataenda Ujaluoni ataenda kwa so woria huko na kira bantu na roaria rake ingwataniro is a unifying factor in Kenya na itukenero ogu aso ati wana siasa ni ndomete mono kukurukira Kithure Kindiki nkamenya siasa tu binafsi igwikira mugongo kana antu barugamirite nkoroni na mathuganiani na ibuto kwa na mwana wetu Kithure Kindiki aruthite tumwire heko kwa ayo yote imwarimu agututhomithia na ingoti wakira mwaka athingata kugwatithania mugongo ende ti kwathurana wega na uthongi bwa empowerment program bukithongora bunene maigone jia Mung'e na kuga gukurukira Kindiki Tharaka-Nithi na Kenya ngima nigarukite bunene nikagite negaka o kairi augite utongeria bwa Kindiki ni bwa gutegerwa ninchiare ikeja na kumererwa matane atongeria baberu iringo ni bia gichiacha mono umeriria bwawe bwa guchikorwa na gutwirwa mata na atete mukinyo
jwawe ta mutongeria wa mugongo. Kini tukwegua impact kana tukuona maendeleo mararetete, tukuona barabara ni gwakwa kwina empowerment ya kurutha wira wonia mwana kugwate kuyutia kumurumie kuyu na ibu botonia bena thirikari ya Kenya Kwanza me abothikiria gituma kira kinene yantu baba kurumana batena gintu ya substantiate no ntutiomba kurumana uga na gwita na empowerment tindo kukaire mbega imbiagira gothe empowerment werira ariku aya korumia youth ya rangiri 50 bamberia kawoshi karambire ka biashara kao no rakire yake anenkanirwa kiuga antu bakugukumwa utingukumwa rero kinenkanirwa dharani. Utongeria bwa ekro kaunti ya Meru Kinyabu bari na uge bwao iguru ria utongeria bwa Profesa Abraham Kithure Kindiki mwano mutharaka. Mabunge wa ekro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na gwetete DP Abraham Kithure Kindiki ari muntu umuriti ngugi na mwendithiri kiri antu bonthe akiuga untu bu ni butumite akagwatwo geni kaunti-ini cionthe cia Kenya. Mbere buru nkwenda umwira congratulations kana hongera kana kugiti nuntu bangugi nuntu namitite na keo kabisa na tianku muwikira makwikwi imantu ja maburu. His Excellency Professor Namen nijite gwita the 47 county mantu ja empowerment arathiruka nthi yonthe utiatigerie ambwire the truth inyambure ina mama amukai ntungugeire itete ninya it's incredible na ikieto minya mutongeria wetu rais Dr. William Samoei Ruto ikio kuona inya akimwenda inya nkuruki inyawe nuntu naramuoneria atamikire mistake. Nkoroki Kailemia na gwetete Kindiki ari kaumoka thiri na ngwataniro kiria tongeria ba Meru na kureta weti na mbere bokatha. Kira kingwiragia o umbwire kabere ingwatanire yetu twe MPs. Uti MP nyomwe te senator kwa Meru twe 12 Tharaka Nithi bebana nuntu bena constituency ithatu na senator wao nabo bebana na inyaba Embu. Professor nwe mutongeria wetu na itu mu acceptete na itu kuona itu kurianira nwe bwega. Muthikiria mbetikiria twikire gatantau na rwa kiri gicunje kia mbere kia rugono rwa mwanya mwaka jumwe jwa DP Abraham Kithure Kindiki ubichine munini wa mutongeria wa mugongo jwa nthiguru ya Kenya. Muthenya jwa rujo tukamurika gicunje kia bieri kia rugono ru ndiakwa dietoa nĩ Mwirigi wa Charity.